loves, we just having fun, but when it's... Da pobjedim ovo jedno lagano. Imam bin da bacim, čekaj me luk šušuri da mi idu. Ubše, ili nisam ni uzeo iteme. Izginu, makar nisam ja prvi. Ajmo, tim. Ne može, gledaj meni pinga. Ne može, pa nema, brat! Ajme, dođite. Ti ima pečurke odmah, logično. Ubi me, riješio me, brat. On fire sam, ajmo. Ne može, loš sam. Gdje si idem pošao, opa, ajmo. Ubio me, brat. Koliko su... Ajmo sin. Ne. Jo, team help. Opće. Ubi, brat, nime. Ubi ga, brat. To je to. Koliko je... Ne mogu. Opće. Kako ga nisam ubio? Koliko sam loš. Loši smo, jako smo loši. Sad kad me brat riješi. Nemoguće koliko sam dobar. Ajmo na timu, sad, da riješimo i brata. Gotovo, brat. Sad kad me ubije pečurka jedna. Ubiće me pečurka. Dobro je. Nemoguće. Ubio, brat me u sekundi riješio. Vinamo 100%. Imamo i Heralda, to je to. Ne veze, ubio sam je. Ajmo Kane, to. To Kane. Lagano. Only Adidas. Izginu. Vidi ovo. Super. Nemoguće, koliko smo loši. Gledaj šta radi. I kako se izvuku? A malo sutra se izvuku. Nemoguće. Šta nam braća radi? Šta je ovo? Ćao. Udari bubu. Upišem. Ubijte, brate. Ne može, brate, paj krne ovu ku, vrati nam bubu nazad skroz. Joj, jebem ti igricu. Popiše nas ko Bambije. Ljudi nas riješili u 8 minutu. Kako me, brat, riješi, ja ne vjerujem. Šta mi uradi? Vonšota me, bog. Kako me, brat, dva put na istu foru, bog, kako čovjek igra, pa kad nije dobro. Ubijte nekog, molim vas, ono. Tenzija, raste. To! Bravo. Prošlo kroz mene, što imam? A zato smo ova dvojica presrela, bravo. Ne mogu se pomjeriti. Minioni me ubiju, šta je ovo?
Ajmo, izgubili. GG.